Muini wa nyimbo cia kugoca ngaru ya Junior ari gituge gia bata gia campaign cia Kenya Kwanza gitaru-ini gia gatagati na njira ya guthondeka nyimbo cia kumatha kura na kuhuthira kiuga giake kuguciriria muingi micemanio-ini oteti na muthenya wa ira urari wa gucokerio guoko ni atongoria aria atungatire kiharo-ini gia Gatundu kaunti-ini ya Kiambu. Ndarogamana ngaru ya Junior na 1 million shilling. Muromo-ini gwa president wa tene Uhuru Kenyatta ateti aria manyitaga mbaru thirikari niho maratenderagia riciria ria ati thirikari iragagio ni ngwataniro ya Azimio la Umoja One Kenya Coalition kuhitukira mirurungano no guoko kuhithe kuria kurateithiriria njama ici cikinyanire maroiga ni gwa president wa tene. We respect you. We want you to stay aside and let Kenya move on. The same way Kibaki allowed you to run Kenya bila vita yoyote. That is what a retired president does. You do not go to support, to cause mayhem and havoc in a country you have worked for 10 years as a president. We want to respect you. Modole hari ndio na wako. No mwere ni kwenda mumukinyirie report. Na ndenda mundu mekuriwe ona kingicokerwo umwekire no komukeka atia katiguoi ateti aya magitikira ati irore mirioni 10 iria mwena wa mung'ethaniro urenda kungania cia kuonania ati akenya ingi matire na mwihoko na thirikari citire na muthingi o wothe wa watho indi manyitirire ati no imwe ya njama cia kuhuthia thirikari na kwagira kene President William Ruto makiria nja wa bururi na mehotorete kuhuthira hinya na ugi wa wothe kumugitira. Tunaambia president wetu Uhuru Kenyatta, Raila Odinga wote wakubali walichengwa, wagoje 2027 na wasipojitayarisha bado tutawachenga. Atwira Raila Odinga ihinda riake ni rikinyite ria muico kurikanira siasa cia bururi wa Kenya, ambiririe gwetha mundu uria aritigira mwena wao. Ithuĩ twĩbangĩte twĩna Ruto na Rigathĩ wa Gachagua. Mbeu ya gaite sinagwo nĩ heho. Riri mwena wa mung'ethaniro wirigirire kugacokereria mirurungano muthenya wa gatatu kiumia giki atongoria ya moritie andu ethi matigetikire kuhuthirwo ni ateti gukinyaniria mito yao. Sisi kama vijana tumekataa kutumiwa. Waacha kutumia vijana wakuja kwa maandamano. Juzi tumeona vijana wawili wameuliwa huko Kisumu. Ile mbira ambayo tumeweka pale mbunge ya kuarainisha maneno ya maandamano, so that we can have those who are demonstrating wafanye maandamano kwa njia ambayo haiharibu mali ya wananchi wa Kenya. Mung'ethaniro ugite ati nduri na itanya ria kuguithaguithia mururumo wa kung'ethanira na thirikari na kiria urenda ni maabitha a ugitiri matige kuhuthira hinya mukiruku kung'ethanira nao riria mari mirurungano-ini tondu na matiethaite na njira o yothe ingituthura wagagu kana uhaguku wa ugitiri. Ngiribotera Inooro TV, njĩtagwo Waweru wa Nyambura.